Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Tawag mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat dari tabukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan ang mapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam, kablaawan da kay amin, anaaya tamang tartarabay, iti dayto drama tayo. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anapauluan. Aryalatta abalayan. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Ay Popoy Barok. Amum ka din tumas asok adamag. Unay mo dayta, umas asok adamagan. Ay. Anya-aya daytan na. Nakapsot ti radar mo no kasta. Sana kung mahilig ang makitungtungtong nita. Sana kas ka na kayo. Ngawari, nagadayo kat naggagat kayo ang mapan makichischismis. Agam, anya ti kunayo adamag na. Ni bibang ano biyam. Iyar aram ka nun ni Urian itilakay ahawayano. Iyas asawa dan. Anya, ay, sana mabalin na. Agprotesta ak no yasawa nila kay Orian, jay balasang na iti sa balay. Agridam ka nga Rod Barok. Taama nga numabigla kan tulatan. Numakiasawa iti sabali jay nubyam. Inaki jay balay da bebang itamat laan. Kasaritak nila kay Orian. Nalain ka nga Rodin Popoy. Darasel! Darasel! Di dakidurong ananang. Unay na tan. Ni, si Kamot Gayam Popoy. Nakaumay ka man, ngagmatuon. Ay, sige, sumber ka. Agyamanak bebang. Di mon sinulit ti imay, nakapudpudot. Jakon may tantan ti kayat ko ang makumpirmara na damag. Ni tatang mo, ayan na. Napan nakidaya, iyuray mo na, tabareng mangyawid iti pangaldawan ta. Oray adamanan isupot ng ayawid. Jak kayat itatimangan iti balayaw. Ha? Taapay? Masuronak unay iti amam bibang. Anya? Apay? Adda ka din aramid ni tatang amadi? Takastamot nun ti saom? Adda, saan ko laki di ang mapakawan no agbaligi iti panggap na. Panggap nga niya, Popoy. Kaya't nakaayasawa iti lakay ahawayano. Ah, gajay? San ka madanagan, Popoy? Tadyak mat kayat ti makiasawa ti sabali. Si kala ang tay ayatek. Agpaisaw, Wan, anya lakdanag mun aya. oray siya. Siksika lang ti babaya nakapagpitik ti pusok. Ta siksika lang ti impalsi iti kimat apara kanya. Unay daytan kaka? Ketap no makasigurado umay kaminton kanina nang kau makisarita, tatulagan nun ti panagkasarta. Sige may suti ko nam. Di umay kay ton makisarita. Tatanabayag mo ton akayat ko ti makikasarken ka. Anya, ay, unay daytan kaka. Api nga rod nga italang imbagam. No idi pala ko mga imbagam, di agasawat ako maitan. Kat alangan mat, asyak ti umuna amang ibagang agkasartan. Unay daytan kaka. Anya, imay itay ni Pupay, malasang kao. Untatang, tanadamag na, di panangyas asawa yu kanyak itilakay ahawayano. Nga oray aggayim kamin kinipupoy. Amam bebang. Mayat mat ni Pupay, tanasingpet. Nga may mayat manan nila kay istong ahawayano, no isot pakiasawaam, taadot kwartana. Ay, jak kayat tatang. Oray adot kwarta nila kay istong. Sa anak tumutla na ragsak iti sidong na. Isardang yuman ti mangyar arit kanya kiti day jala kay. Panunutem kumaan na imbag ti ibagbagak anak kao. Pagsaya atam, ti panangidurduron ko ken ka, amaki asawa iti hawayanaw. Nila ang popoy tay ayatek tatang. Iso adiyo kumamot ipilit ti kayat yo. Kanmun gayam. Kuna ni popoy nga may danto makisarita kin ni nanang na. Anya ti pagsasaritaan tayo.
Umay da dumanon. Anya? Ay, unay datan kaka. Agapuran ni Pupoy amang ikasar kanyak tatang. Taam ken na ama suli sugdak ama kiasawa iti sabali. Nagadoki din to'y inuragam akar ni Pupoy. Mga ramid kay maniti, dinakdakan na nang. Ay, jak unay kayat ti dinakdakan anak. Balunan tanto ama panidya balay da bebang. Anya, ay unay daytan kaka. Una nang. Tairwar konton di ulusak ka state side nga arak. Nukas ka, para pulutan ti magisang ratam iti dinakdakan ako nam. Una nang. Nakabayatan to ti pan nakatulag ti kasarmi ka ni bebang. Isa miramin tumot ti aginom kanila kay Urian. Anya, unay daytan kaka. Bebang! Bebang! Umay ka man, aday bagak balasang kao. Mabitla ang tatang. Nagbayag kan aya arumor dita silid mau. Nabayagan ka itay nagdigaw sa ita. Nagbayag ka man rin agsukat. Siyempre mo't takayat ko tagpapintas iti husto tatang. Umay ka hidrain. Numaya kon. Darasam. Unay lakit ti panangapurayo kanya kong tatang. Sos, anya mo na ita suot man. Ay, nagalas. Unay daytan kaka. Paunay mo't akinauyaw yung tatang. Apay, saan na ka napintas iti panagkita yaw, iti dayti asuot kaw. Kat no makitkita mo tapusag mo. Na nagkiting tibadam. Orta short part mo. Nay, ay. Orala nangalulan. Siyempre tatang, sexy ngamin. Ay, manay. Inkasukatan tasuot mo. Kaya't kung aron mo ta sexy, akit ti panangdanon da kanya. Unay day ka. Ay natatang, diyo ka din pakibiyangan to'y suot ko. Ay mun gayam, ada ka no balon da Pupoy nga arak kan pulutan. Pao, nagsaya atan no kasta. Tatang, isu adi yun to kumaparparigaton ida. No awan to ti may karida para ti kasarmi, ko na tulatan. Ay, saan nagtumot abibiyangan? No anyan tuman ti ibagak karakwada. Tapabus uyan kalatamot tayo, nakasta ti suot mo. Nga uray agpakpakitan ti kinarakaram. Ha? Unay daytaan kaka. Ita, tagsasangot na yawn. Ibaga yawn, nanya dagiti plano yaw, barista. Kaya dagiti anak tatagsimpa abalayan. Ay, di na palaw awagan iti abalayan. Tas, saan da pa'y mo't nagkasar, kumaray? Ay, di na mo't nga ron awagan iti kumare. Ta saan tamot nga agkumpadre Urian. Unay datan kaka. Pati pala ginawag yun. Agkontra kayo na. Tatang, saan kayo kad unay mo't nagbalbalin a kontrabida? Kunak ba, adi nakbiyangan, nonjat kayat ko nga isaaw, bebang. Ala, ituloy tayo ki din ti agenda. Iruaryo man pa lang, taarak kan pulutan na balon niya. Tumanggwapak man. Madamdaman ton, tata. Madamdaman ton, tatang. Naidayta kaka. Tatang ko naman. Idinto tadi pa natulag di kasariyaw. Anyalat imot maun nga agpainam. Orian, agtutulag tayo pa imot nga umuna Imay kami, tano mabalen ket pagkasarentan dagiti anak ta. Sige. No isot kayat dan akit awan mabalin ka. Tauray kasanod tarigagay ko nga yasawak ti anak ko iti hawayanaw. Di namat kayat. Agyaman na kiti saan nyo na panangipilit iti kayat yo ni bebang, tatang. Tata. Ang ada dagiti kondisyon ko baraw. Ano dagiti kondisyon nyo, tata? Kaya't kaw abungga ti kasaryo iti anak kaw. Ha? Ha? Anya abongga, Orian. Naidaytan kaka. Bakitan kan? Di mo pala amaw ti bungga. In grande, ti kayat ko akasar dagiti anak ta. Kaya't kaw, nga agparti kayo ti inem ababoy kan maysa abaka. Taawisak to amin agagayam kan amamaw. What? Anya? Ha? Uday-daytan kaka? Ken saan la adayta?
Kaya't kau amangala da iti wedding planner. Ken kayat ko abongga ti pan nakadecorate ti pagkasaran da simbaan. Una detan kaka. Saan kami matabak ng tata? Aramidan nyo amin ngay baga. Tanong saan? Di mo maasawa ti anak ka po pa. Nala, bagam nga ron amin na nakayat mo oryan, tadenggen may, ken kitaan menu kabaulan may, uno saan dagita nga ibagbagam. Duan, tinaybagak. Wedding planner ken bongga apan nakadecorate. May katlaw. Kayat kau, nga arawatan nyo ti anak kau manipod dapan aginggat ulaw. Anya? Igatangan nyo ti sapatos na. Agpadait kayo ti gown na. Igatangan nyo ti singseng ken aritos na. Agraman kwintas ken bracelet. Iparamidan nyo pa iti sagaysay ken herban. Anakalup ko pa ni ti balitok. Anya? Ha? Unay daytan kaka. Ken, saan adagita ti kayat kao? Anya pa'y tata? Masapaw nga adanto pa'y agkakangina a giveaways dagiti mga anak iti kasar. Agraman umay makidaya. Ken mga lakay pa iti mangbidyo kada tayo amen. Ay, unay daytan kaka. Anya pa iti nayon na tata. Ken, adda pa'y nayon na. Anya pa'y tata. Kaya't kau nga agrendag to pa iti arak dagiti amin asanger. What? Ha? Masapaw labas tantinto ti mainom nga arak kan soft drink. Anyan? Dakelagastos ti kayat amaramid to pa kay kamangam popoy anak. Santa akabaulan dagiti amen ngayon bagana. Umaykan, agawitan. Ha? Anya? Ay, saan ananang? Uwan ko na yung latan. Ada nga ron pangalaan tayo ti dakil apirak. Umaykan, agawitan. Nini, Ibabaawi mo ti panangasawag kini bebang. Umaykan. saan dak aguyudan na rumor ti balay da bibang ananang? Ay, talaga di mo kaya tagawin. Ha? Kat naawan pa yung tinagpinalan ti saritaan. Di pa yun ay schedule ti kasar. Ay, bay amon ti panangasawam kini bebang agawitan. Jak pa'y kaya ti agawin nanang. Ay, no di mo kaya tagawin. Ako siyaklatan tagawin. Dita kayo. Ah, Nag-walk outon ni Nana Barista? Ay, saan anana? Di kayo pumanaw. Agsubli kayo. agawid kamit ten po pawi. Nunam na maam adiyo kabaalan nga aramidan. Dagit sa amin nga imbaga. Ikarigatak apadaan amin nga imbagayo tata. Oray mailumluma ko ni ti utang. Basta maasawak lakit day ti anak yaw. Nanang, saan kayo kumaakumuntra ka ti kayat ang maaramid ni Tata Orian? Kasano ajak kontraan. E dinto tanam na maak adita kabalan dagiti amin ng bagana. Ilako tayo na ito house unlock tayo. Anya! Ay, kakaiso na apondar me tiday di amam. To'y house and lot tayaw. Sabo din pa'y lakaw. Ay, saan? Dapat kanyak na iti pundar me tiday di amam. Jak umanugot amaawan ka na ta. To'y house and lot. Ay, Ano nga di kaya ti ama pukaw? Siyak nga anak yaw. Wano to'y solar kan balay tayo. Agpili kayo. Ay, ti kayat mo asawan anak. Mapukaw ti anges kaw. No saan ko ang maasawa ni Bebang. Anya, but gandak ka day. Saan kayo abot-bot nga nanang? Talaga nga aramidak ti imbagak no didak tulungan nga grimedyo ti gasto kag kasar. Ay, unay daytan kaka. Apay nga grong-rongab ka ti arobayan niya marista. Ay, awang baby ang mau. Unay daytan kaka. Nagdamag aklaan. Pinabainan nakit day. Sikati makagapaw. No apay nga grong-rongabak. Saan kamot nga inananaw? Imasdig aklaan. Tananggag ko nga grong-rongab ka. Agrong-rongabak ka? Tanalakon ti anak ko ti balay kan solar may. Awanan ti pagyanan may. Anya? Unay daytan kaka. Muray no nalakon na ti solar kan balay may. Saan lata nga umanay agaston na ngagkasar. Iso nga mutang pay itigasot ariba. Sige. Ariya latta abalayan. Mayat.
Tapno maasawa ng ti anak ka. Tagkatawa ka pa'y. Yabuta maragsa ka na. Tadandanin ti panagabalayan ta. Wan, agabalayan tantaw nagpaisaw. Nga magrurutap mo ti utang ti anak ka. Wayunay daytan kaka. Kumplitong ti gastok ngagkasarang bebang. Pupoy, ngamdamag ko kat agrurutap ka numatan ti utang mo. Awan pa yun balayo. Imbagkit di Taada di balay abang pantayan ni nanang ko, abalay ti ikit ka, nga da ijay Canada. Iso ita ti pagiganan may. Kasanon to nga roden, no agsingir dagiti nakautangam. Makamuntong, tinapatag, maasawa ka. Mapanagnagak itan, at talaga nga'y ayatin unay Pupoy. Jaklakit di maklon no saan ka maasawa, bibang. Iso nga oray mailumluma kun iti utang, basta maasawa ka. Oray daytan kaka. Pupoy lakay. Pupoy, adaman nandiyan may isang agsingsingir kan ka. Rumor ka pa'y laang di tabalay darasem. Ay, huwan. Itarayak ti umay manan agsinger. Tawan mo't pagbayad kang makaamukan ang makisarita. Nitakan. Ay na. Ay sus, iso day ta nagtuk-tuk-tuk. Imbag, ta inrikap ko ti ridaw iti simrukak. Tadi na nakita ti rorar ti asawa kiji kusina. Ay mabitlaang, umayan. Kasano day to yung tatang? Pabalod na kanon ni Popoy no saan ang makabayad ka nagiti utang na. Anya, di agpaibalod latan, tapno may karo na nagiti utang na. Inton rumwar, awan taon ti utang na. Ay unay daytan kaka. Nagkaro kay nga min tatang. Basol yun na ape anay lumlum ti asawa kiti utang. Di nakpabasulan, tano kinayat mo ko mga min ide ti hawayanaw. Akayat ko apaki asawaam, awan ko may tati parikot mao. Da kayo tinangaramid iti problema may agasawa tatang. Da kayo. Unay daytan kaka. Diyak kaya ti mabalod bebang. Isa pumanaw tan iti lugar tayo. Inta aglemang iti sandak ang mabirukan na iti nakautangak. Anya? Ay, saan ang mabalin Popoy? Nasgan abayadam ti utang mo. Awan nga rot pagbayad ka. Anya ti kayat mo? Mabalod ak nga asawam? Wano intay ta dayaw, kat agdan na talata ka sa gasawa. Unay daytan kaka. Sige man laengan. Sumuro taklatan. No sa di naman ti kayat mo paglemengan ta lugar. Diyak mo't kayat ngagsina ta. Awan, nagitanak ka abalayan barista. Naglemeng dan, gapoy ti kaadot utang jay anak mau. Sika ti makagapaw. No apay anay lumlum ti anak ko iti utang oryan. Iso sikat makagapaw. No apay ngay madayuday ti sidong ta. Sikat ti na magbalin kada kamay akas lagpalpalama. Ta aryalat ta abalayan kunam iday. Iti panaggastumay. Kagurgura ka. Unay daytan kaka. Di na kumamot gurguraan abalayan. Saan maamiris ko itan. Amade, dagiti impapapilit ko idi nga aramidan yaw. Iti panagkasarda Pupoy kan bebang. Ay, pakawanan na kumaabalayan. Pakawanan na. Awan kasi ti simple lang nga kasar. Nang runa, no awan namnaman na dakala kantidad ang maaramat para ti pungga akasar. Tinapatag, naragsak dagitagdan na. Kan makapagtinulong ta na sayaat. Tidak kalagaston da iti kasar kat aramatan dalangan na pagpuunan iti negosyo. No agpada na imbag kan agpinpin na tagdagitagdan na. Saan tayo kuman naparigatan ti lalaki babaw niti sabsabong ta saan mutan nga usureta. Tinapatag napudno da iti tunggal maysa kan nasaganaan da ti kasarda babaan ti adda nga urnong da. Tapno adda aramatan da para ti masakbayan ti agbalin a pamilyada. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan a napauluan. Aryalat ta abalayan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.